Alright guys, saya Gary ya daripada GCM Motor guys. Hari ini kita ada bawa masuk sebiji Yamaha Traxxon Night GT tahun 2022. Harga jualan kita nak offer 51,800 siap potong nama cash. So ada free warranty setahun lah. Kalau korang buat loan, minimum deposit 100, bulanan 900 lebih selama 7 tahun. Alright, so motor memang condition cun lah. So ada free warranty setahun bagi korang. Kalau nak pakai credit card pun boleh. Janji credit card korang limit cukup, boleh swipe guna credit card, buat EPP 0% interest installment dengan bank korang up to 5 tahun ataupun 60 bulan. So nak join motor kan, nak trade motor pun boleh PM kita. Kalau nak uruskan penghantaran, nak hantar seluruh Malaysia pun boleh tolong uruskan, termasuk Sabah Sarawak. So jom kita tengok apa yang datang dengan motor ni. First kali, windshield depan tu dia boleh adjustable lah. Alright, ada handle guard. So LED punya sinet, LED punya lay light, lampu depan LED macam awan punya. Okay, radiator guard dia ada. Okay, manifold tu nanti kita kasih kilat lah, kita polish bagi kilat. USD fork, electronic punya USD fork adjustable, KYB punya kiri kanan, double caliper kiri kanan. Tayar depan Pirelli Angel GT 120/70/17, masih ada around 80% ke 70% anggaran. Crash bar EMS heavy duty, 3 silinder punya enjin, sama enjin dengan MT-09. So tank pun cantik, warna semua original. Double stand dah ada. Tayar belakang 180/55/17 Pirelli Angel GT, masih ada 85%. So top box dengan top rack dah ada. GV punya top box 43 liter. Bobin dah ada. Belakang monoshock adjustable, soft ataupun hard. Crank shifter dah ada. Right, kita start bagi korang dengar. Okay. Alright guys, kalau korang minat Yamaha Traxxon Night GT tahun 2022, 51,800 siap potong nama cash. Warranty setahun, term and condition. Kalau nak pakai loan credit, minimum deposit 100, bulanan 900 lebih selama 7 tahun. Alright, kalau nak join motor, kena trade motor pun boleh Roger kita. Penghantaran seluruh Malaysia boleh diuruskan. Okay, Roger, see you, bye.